Je reprends maintenant nongeye gufata inshingano zanjye nk'umuyobozi wa komisiyo y'umutekano y'umuryango w'ubumwe w'abibumbye Je vais donner la kandi ubu mpaye ijambo uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya parole au Kongo. représentant de la Ijambo ni République iryawe. démocratique du Congo. Vous avez la parole, monsieur. Tiene usted la palabra. Madame la Présidente, nous réitérons notre plein soutien à la déclaration faite par le représentant du Libéria au nom des A3. Madamu Perezida, twongeye gushimangira ko dushyigikiye byimazeyo ijambo ryavuzwe n'uhagarariye Liberia mu izina ry'itsinda rya A3. Natwe turirimo nk'abanyamuryango buzuye, ariko dushingiye ku bikubiye muri raporo y'umunyamabanga mukuru wa Loni ndetse n'ibyo tumaze kumva bitangajwe n'intumwa yihariye akaba n'umuyobozi wa MONUSCO, twifuje kongeraho ibi bikurikira. Mbere na mbere turasaba ko imyanzuro y'inama y'umutekano ya Loni ishyirwa mu bikorwa uko yakabaye. Raporo y'umunyamabanga mukuru irasobanutse neza, ivuga ko ibitero by'umutwe wa FC23 bikomeje kandi bishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Kuri twe iki ni ikimenyetso cy'uko ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu cyacu bikomeje guhungabanywa. Urugamba ihuriro rya M23 n'ingabo z'u Rwanda bikomeje kwigarurira uduce two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihashyiraho ubuyobozi bwarwo ndetse rigakomeza no gutera ubwoba kuri zafata n'utundi turere. Ingaruka ku baturage ni mbi cyane, abasivile amagana baricwa buri munsi, harimo abagore n'abana, miliyoni z'abaturage bamaze guhunga ibyabo, kandi amakosa akomeye yo guhonyora uburenganzira bwa muntu aracyakorwa. Aho M23 ivuga nk'umutwe uza ku isonga mu kuyakora. Kubera iyo mpamvu intumwa ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irasaba ko icyemezo nomero 2773 cyo muri 2025 cyubahirizwa rwose kandi cyose nta mananiza, cyane cyane ingingo isaba ko ingabo z'u Rwanda zikura ku butaka bwayo nta yandi mananiza, kandi M23 igahita ihagarika imirwano. Cya kabiri, turashimangira uruhare rukomeye rwa MONUSCO nk'uko rwamaze gusobanurwa n'uhagarariye Liberia. Turasaba ko MONUSCO ihabwa ubwisanzure busesuye bwo kugenda aho ashaka hose, ko hakurwaho inzitizi zose mu bice bigenzurwa na M23, kandi ko ihabwa ubushobozi buhagije bwo gusohoza inshingano zayo. Gahunda yo kwikura muri Kongo igomba gushyirwa ho, ariko inashingiye ku mutekano uri ku butaka aho gushingira ku ngengabihe gusa. Cya gatatu, turasaba ko hakubahirizwa iby'impande zombi zemeranyijwe mu biganiro bya Washington na Doha. Hakubahirizwa ibyo biyemeje, si amahitamo, by'umwihariko hagomba kubaho kugarura amahoro mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kongo ivuga ko zimaze amezi arenga 18 zigenzurwa n'ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo ba AFC/M23. Kubwa Kongo, ibikorwa birimo kwica abasivile no gusahura umutungo kamere si ibintu byoroshye, ahubwo ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga ndetse bikaba bishobora no kwitwa jenoside. Bikaba kandi ari agasuzuguro ndetse no gusuzugura ububasha bw'inama y'umutekano ya Loni.
ainsi que ku l'ensemble ruhande des rwayo facilitateurs repubulika et iharanira demokarasi ya partenaires kongo engagés, notamment ivuga ko l'Union ikomeje africaine, kwitabira les ibiganiro États-Unis, bya le politike mu et les bwitange no mu kuri. organisations régionales. ivuga ko Nous izakomeza appelons kwitabira à ibiganiro bya redoubler Washington d'efforts na Doha à kimwe renforcer n'ibindi la bikorwa byose coordination byo mu entre karere les no ku différentes rwego mpuzamahanga initiatives bigamije gushaka et amahoro à arambye. maintenir une pression constante sur les partis qui persistent à violer leurs engagements. kongo Madame la kandi Présidente, ma délégation irashimangira affirme ko avec satisfaction ishyigikiye des ubuhuza mesures buyobowe adoptées n'umuryango wa par Afurika certains yunze ubumwe partenaires internationaux kandi ishimangira inashimira ubuhuza ukomoka muri Togo ndetse n'abafatanyabikorwa bose barimo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, Leta zunze ubumwe za Amerika, Katari ndetse n'imiryango yo mu karere. Kongo irasaba ko hashyirwaho imbaraga nyinshi muri gahunda zitandukanye ndetse zigamije gukomeza gushyira igitutu ku mpande zitarubahiriza ibyo ziyemeje. Du territoire congolais et la cessation immédiate des hostilités par le M23. Madame Président, deuxièmement, le rôle central de la ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriye neza ibyemezo byafashwe na bamwe mu bafatanyabikorwa mpuzamahanga, cyane cyane Leta zunze ubumwe za Amerika zifatanyije n'abo bafatanya zafatiye ibihano urusobe rw'ibigo n'abantu bo mu Rwanda. Kongo ivuga ko bagize uruhare mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Kongo, aho ibyo bihano birimo uruganda rutunganya zahabu mu Rwanda ndetse n'ibindi bigo bivugwaho gushyigikira AFC 23. Kongo ivuga ko bikwiye gushyigikirwa ndetse no kongerwa kugira ngo bihagarike umuco wo kudahana. En toute liberté, au titre de ces deux processus, ne saurait être optionnel. Kongo ivuga ko kandi ibi bihano bishimangira ibyo imaze igihe ivuga ko amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Kongo ari atera inkunga iyi ntambara. Ivuga ko agace ka Rubaya gatanga hafi 15% y'isoko rya de simples incidents, mais de violations graves du droit international, tantari ku rwego rw'isi, kandi ko hagati ya Gicurasi n'Ukwakira 2024 toni zirenga 120 za korota zoherejwe mu Rwanda buri kwezi, bikaba byarinjije M23 amafaranga agera ku $800 by'amadolari buri kwezi. Bwa Kongo ibisi ubucuruzi busanzwe, ahubwo n'ubukungu bushingiye ku ntambara. Kongo ivuga ko iki kibazo kirenze igihugu cyayo gusa, kandi ko inama y'umutekano ikwiye gushyiraho uburyo rusange bwo gukurikirana inkomoko y'umutungo kamere, gufatira ibihano ababigizemo uruhare no kubaryoza. Ku bijyanye no kurwanya umuco wo kudahana, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko uyu munsi yatanze ikirego mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ irega Repubulika y'u Rwanda. Nous appelons à redoubler d'efforts, à renforcer la coordination entre les différentes initiatives et à maintenir une pression constante. Iki kirego gisaba uru rukiko kwemeza ko u Rwanda rwarenze ku masezerano yo gukumira ndetse no guhana icyaha cya jenoside, ku masezerano yo kurwanya ivangura rishingiye ku moko, ku masezerano yo kurwanya ivangura rikorerwa abagore ndetse no ku masezerano arwanya iyicarubozo. Kongo irasaba kandi ko bikorwa ivuga ko binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga bihagarara, hakabaho ingamba zo kutazasubira ndetse n'indishyi zuzuye zihabwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahohotewe. Et ce trafic aurait généré environ $800,000 par mois pour le M23. Ce n'est pas un commerce parallèle, c'est une économie de guerre.
Mais cette question dépasse le seul cas de la République démocratique du Congo. Elle révèle un vide normatif au Conseil de sécurité. madamu perezida, Le lien entre ressources kongo naturelles, yanavuze ko ikomeje gukorera hamwe n'abafatanyabikorwa mu gushakira ibisubizo birambye ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda zimaze imyaka myinshi ziba ku butaka bwayo. Yibukije ko inama yahuje Kongo, u Rwanda na HCR yabereye i Londres ku 22 Kamena 2026 yagaragaje ko Kongo icumbikiye impunzi n'abasaba ubuhungiro b'abanyarwanda 196,289, muri bo 75,421 bamaze kwandikwa hakoreshejwe ibipimo n'ibinyabuzima biometric, mu gihe u Rwanda rwakiriye impunzi n'abasaba ubuhungiro bw'abanyekongo 84,456. Kongo ivuga ko izi gahunda zigomba gukomeza ku bufatanye na HCR na MINUSCO, ariko bisaba umutekano, ubufasha n'ibikorwa by'ubutabazi ndetse no guhagarika ubuyobozi bwashyizweho n'imitwe yitwaje intwaro. Mu gusoza, Kongo ndetse na Repubulika yacu yongeye gushimangira ko ifite uburenganzira busesuye bwo kongera kugenzura no gutegeka ubutaka bwayo bwose. Nta gisubizo na kimwe gishobora gutekerezwa cyangwa kongerwaho hatubahirijwe byimazeyo ubusigire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hataraseswa burundu ubuyobozi bwose bwashyizweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi ubutegetsi bwa leta ntibugarurwe mu buryo bwuzuye ku butaka bwose mu gihugu. Umwanya wa guverinoma yanjye urasobanutse neza. Nta mahoro ashoboka hatabayeho kubahiriza ubusigire bw'igihugu. Nta biganiro byizewe bishoboka hatabayeho gushyigikira mu bikorwa ndetse no gushimangira iby'impande zose ziyemeje. Kandi nta mutekano urambye ushoboka hatabayeho kubazwa inshingano ku batakoze inshingano zose ndetse no ku bakoze amakosa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibuze ubushake cyangwa ubushobozi bwo gushaka amahoro. Icyo dutegereje uyu munsi ni ibikorwa bifatika bihamye kandi bihuriweho n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo imyanzuro yafashwe y'inama y'umutekano ya Loni yubahirizwe, ndetse hagashyirwa iherezo ku mibabaro abaturage ba Kongo bakomeje kunyuramo. Iki si igihe cyo gukomeza gutanga amasezerano kandi batazayubahiriza cyangwa amagambo meza gusa. Ni igihe cyo kugira icyo bikorwaho. Mu gusoza, ndashimira intumwa y'umuryango w'abibumbye Bwana Swar mu kiganiro amaze kugeza ku nama y'umutekano. Turamwifuriza gukomeza kutugirira umumaro we kandi tumwizeza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza kumushyigikira. Murakoze. Je remercie le représentant de la RDC pour sa déclaration.